Pemirsa di tengahing mal nyane harga pebuat pokok, harga daging sapi ring buleleng kauningin kantun deg-deg. Kantos tanggal 4 April warsa kali-tali kali likur, pengharga daging sapi ring pasaran kauningin mungguh ring mekatah 105 tali rupiah. Ring tengahing kahanan ageng nyane harga pebuat pokok ring pasaran, harga daging sapi ring buleleng semalihe kauningin kantun deg-deg. Anut seselah ring lapangan pamakas ring pasar anyar Singaraja, harga daging sapi kantun preside kepanggih ring makatah harga 100 talian rupiah. Wilangan inucap mabinayan sarang wewidangan tiosan sane kantos mungguh ring pengharga 100 talian rupiah. Fendi pinaka silih tunggil pedagang daging ring pasar anyar Singaraja Mausang kantos mangkin penghargaannya nih kanton ring makata 100 talian rupiah dawag bulan Februari sani lintang. Asa punika talar kauningin akeh pasokan raus saking kuentenan sampi lokal sani ngawinang kahanan nyanis tata deg-deg. Nyangre pengrauh bulan Ramadan warsani mangkin dani Mausang durung manggih panincapan adolan ring pasar anyar sani ngawinang para pedagang pamekas sani madol daging sampi kantun ngadol antuk pengharga inucap. Komang Yuda Bali TV.